Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa a dneska som tu zatiaľ sám a čakáme na doktora Kupka, ktorý nám má doviesť kvôli tomu, že na nás zautočil veci. Ale už je tu, čau. Čau. Tak hoď mi, čo si zabil aj natožil. Jej, trojzubec. Ty ideš po ňom? Okej. Dobrá. Ty si zomrel? Idem po ňom. Vyblokoval. Čo? Nejde som. Je zlato. A to je všetko. Tak to neviem o sebe. Kde si? Dobre, doktor Kupko, čakaj. Čekaj, Kupko. Jau, ty si ma buchol. Práve keď som zapral video, tak to ťa zabijem. Zabijem ťa. Nebudeš v mojom kráľovstve? Aby sme míru milovní. Nie, to bol iba trest, ktorý mal trvať deň, my sme ťa chceli pustiť, ale ty... Kde si? Yes, už ťa vidím zase. Kámo, do Ondrového domu nepôjdeš snad. Ne? Rýchlo chytil. Prečo teraz práve tu Filipko není s tým? Jau, au. Aha, to je, ty máš meč. Furt iba uteká. Yes. Takže teraz sme sa dohodli, že máš posledný život, takže ja stopnem video a prídem k tebe. Takže čaute ľudia, prečo vás vlastne zdravím, to je doktor Kupko. Máš bohužiaľ posledný život, len pre tvoje info. Hej, počkaj, čakaj. Alebo máš posledný život, ja ti nedám žiadny trest a dám ti tieto veci. OK, to si zober. Toto. No lebo máš posledný život, tak aby si mal trochu šťastia. Tak čau, ja idem. Dobre, ja idem tiež. Dúfam, že už po mne nebudeš nejak útočiť ani nič. Lebo bolo by dobré, keby to bol... Au! Kto to bol? Čiže? Nevidel si? Čo? Kto to bol? Čo? Či si nevidel, kto to bol? Kto? No kto ma buchol? Ne? No ja... Hej, tam nechoď. Čo? Nič, som sa prišiel pozrieť, či nemôžem také veci. Mám ti hodiť 4 stejky. Tam máš. Tak čau. Počkaj, hej. Ja sa iba otočím. Ťa odprevadím, hej? A kam?
No, neviem, na lúku, alebo kam by si chcel ísť. Ja neviem. Počkaj, ja si tu iba opatrne dúfam, že nespadnem do vody. Tak ja pôjdem asi Kondroj. OK. Kondrovi sa potom. Počkaj, ja si tu iba opatrne musím. Hej, čo robíš, tak to si zahájil válku. Tak to... Aj toto ti uteklo. Nie, to mi neuteklo, ja sa aj zabránim. Ja som ťa ísť 10. Zase, furt to isté. Kde odkiaľ máš tie veci? Ja mám svoju peknú. Ale ja až to nájdem. Ja ďalej. Poď toho dáme. Poď. Musíme ísť na dorobiť. Dobre, ideme naspäť, toto musím si... Idem si nabaliť veci, musíme ho zničiť ľudia. Ty uvidíš, ti hovorí doktor Kúbko. Tak, pôjdeme sem, ľudia, toto je fakt veľmi nebezpečné. Takže musíme sa fakt na to pripraviť. Toto budeme potrebovať toto. Hoci toto mi nevrčí, že proste zase stále to toto jedlo budeme potrebovať, to je jasné. Spýtku teraz nie. Ľudia, ja som asi pripravený. A ideme ho zničiť. Ideme, poďme. Súvaj, dajte. Poďme. Kde si? Neznám! Čo? To bylo prekvapené. To tam do ruky, to tam. Jau, omaj to. No hlavne, dúfam, že neutečeš. Rýchlo. Všetci. Jablíčko, zlaté oko. No jasné, ty sa vzdávaš, to hovoríš vždy a potom útočíš. Cítim, že tu máš niekde tajnú besnu. Kde ju máš? Teraz sa na mňa teleportne ešte. Ešte ti asi giftnem jeden život. Lebo pokiaľ mi slúbiš, že sa začneš správať dobre. No. Au. Ľudia, teraz ja mám potion of invisibility. Víte? Ľudia budeme tajne pronásledovať. Uvidíme.
si na to musím si zabrávať. Raz na minútu som skončil. No, neverím. Toho by si nemal všimnúť, keby sme mali čas prizobrať. Ľudia, ktorý si budem tajne pre zapalovač a ozvem sa vám, keď budem späť. Ľudia teraz, kámo, čo keby sme mu trochu takzvaný. Čo to nefunguje? Yes, už to ide. Yes. Čau, jak sa ti to páči? Tak poď, teraz zomreš. Toto si nenechám páčiť, len aby si furt po nás útočil, to není možné. Bum! Ale ne, on zobral tie veci. Schoď ho. Poď, hit! Čo to nevybuchá? Yes! Nie, on mal totem. Ne, ja som to netrafil. Au. No poď. No poď. Yes. Poďte ľudia, musíme ho zničiť. Ne, jak to že nehorí. Boom, hit. Ale ja tam musím nejak dostať k tomu TNTčku, toto nejde. Čo keby sme to robili takto? Boom. Zdráme preč, obchádzame to. Musíme sa ľudia rýchlo. Yes, on je tu. Yes! Ľudia, on konečne zomrel. A týmto on končí na tomto serveri. Toto proste sa nerobí len takéto veci. Doktor Kupko, pripoj sa na mňa. Tá teleportni. Ja sa idem s tebou rozlučiť. Počkaj, stoj tu. Ty, postav sa na ten strom. Skoč na ten strom. A ako, lebo toto bol tvoj posledný život a ty si zomrel. Bol si fakt dobrý, kámoš, dokiaľ sme nebojovali. A teraz budeš mať, postav sa sem. A teraz budeš mať posledné zabitie ako ukončenie zo servera a livneš to. Dobre? Ja, toto bolo síce smutné, ale proste bol to fight. A proste to sa stalo veľká. Už sa odpojil serveru, ja viem, ale musím aspoň, počkaj, to má byť celé dobré veci. Tridenty. Teraz ľudia ešte mu, že by sme mu zapálili pár vecí. Dobré. A proste mi to zapálilo všetko. Tak proste tebe si, že sa tu proste stala voda. Ja tie veci to tajne si tak trošku zoberiem.
Já ještě máme pár věcí. Tu vidím povolávace, takže si jich zobereme. Efficiency 5, OK. Kámo, ten jaké věci tu mal, kámo, udělat toto je. To bych si rád zobral. OK, 2 enchantované jabka. Efficiency 5. Luck of the Sea. O, tu a kolko je to tam? Borec. Toto jak získal, kámo? Milion věcí. Takže počkajte chvíli, já tu iba něco spravím. Takže ľudia, já si na toto zabral ještě Shulker Box. A právě mi volal, že bude nový hráč, ak jste nevedeli, který se bude volať Endralon a uvidíme, lebo doktor Kupko už zomrel. Uvidíme, jak se mu bude darit na tomto serveru. Pozrieme se, ako moc věcí jsme nestihli zobrať. Většina se jak keby despawnula. A nějakou věci jsme aj zapálili, tak trošku. Tak, ale to vůbec nevadí, že vy. Tak a jdeme prostě teraz domů. Bohužel. To ještě necháme památku, že tu zomrel doktor Kupko. Tak. Tuto mu dáme. A tak toto zapálíme, že tu zomrel. Bohužel první hráč servera, který tu zomrel. Je to tak. A jdeme domů. Nový hráč už se připojil hned, jak mi zavolal, takže jdeme za ním na spawn. Ako docela dobré věci jsme získali, ale moc jich nebylo, lebo většina se deadspawnula. Takže Endralones, počuješ ma? Ty si myslím Čech, sa mi zdá, že hovoríš česky. Alebo tak. Hej, Čech. No, Endralone, že bohužel tu bol hráč doktor Kupko, který po nás útočil, tak jsem ho musel zabít, takže to je trochu smutný deň. Hej. Tak počkaj, TP. Já se na těba teleportujem. Čau, čau. Dobrý skin, kámo. Sorry, nefunguje to. Ne, to je v pohodě, veď to je pozdrav, to je náš pozdrav. Tak jako začátečník tu máš 3 diamanty. Děkuji. Jedno drevo a styky. Nevím, čo... dám ti aj kamene nějaké a... ještě honey botly. Tě si klidně zober. No a mě ten doktor Kupko říkal, že tady jsou nějaký eventy. Hej, jsou tu eventy, za chvíli právě, že jeden bude. Aha, ok. Tak, tak zatiaľ ti mám ukázať, toto je radnica, hej, ktorá nie je ešte úplne hotová. Vnútri sú proste podpisy a tak, to je jedno, tam sa nemusí pozerať, poď. Poď, ideme. To potom bude sa na smluvy a tak, ešte nikto nič nepodpísal. Jsou vlastně zajet rozstavil něco. To som ja, ale tak to je jedno. Tak poď, ideme. Poď za mnou. Bol si tu poprvé, takže... Rozpoumlal trošku. Si sledoval, ne, video? No, viděl jsem asi jedno video. Tak skús ma doviesť k mojej bajske a uvidíme, či sa trafíš. Prosím. Poď, ideme. Tuto vidíš, to je hlídací věž ako mojho kráľovstva.
Pojď sem ku mně. A jdu do portálu. Tu ti hodím 3 vlny, si potom vykraftíš postel, teda zpět spát. A kterou můžu si vzít? Tady. Jakou chceš. Ok, tady. Ty jeden, kam moc spát, já už bych se rád vyspal. Konečně. No, tak můžeš jít, tak čau. Jsem bál, nic nebudeš otvárat. Já si... Bež. Já chci... Výťahom bež. Týmto vodným vľavo. Hej, prečo si mi zobral postel? Hej! Stoj, kde si? Tom, kde? Už ťa vidím, na zárek párec. Keď ťa nájdem, tak ja ťa tak Zase ďalší doktor Kuko, alebo čo? Nie, ale sa chovám úplne isto. Já chci si vyjdu, to je záchrana Minecraft. Tak bež. A já nevím kam. A já jsem trénovat. Co je? Léču. Tak se léču. Jo? OK. Jo? A. Vykonat tréninku. Konec mission. Jdem znova. No, tak jo. Sorry. Tady má. Spadla. Takže to já jsem taky strážca, len aby si věděl.
Takže už môžeš ísť. Kam? Kam chceš. Máš voľný priestor. Tam napríklad. No tak. Tak čo?